ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cemaat. Bugün 29 avgust 2021 yıl Allah Teala hükmünden şu Oşo Oblusunun Özgen rayonu Kurşap ayağında bugün mescitlerin arasında seçimine bayanday kızıktırı maksatında, dinge olan makavatımızı kızıktırı, öğretiriş maksatında şu azırınca 20 mescitlerinde bir 10 mescit olup tur, 10 mescit içinde er jigitler akşam targılar desek жақсы қаракәрмен келіп ішіне ушундай мелдешил тууралуу жарышыбыз башталып атат. Ушуну азыр ушул эки аят баштап атат иншалла. Бул каракалдар кичине бир эки аят окуп берсе анан кийин баштайбыз иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sizlerдің араңарда ең жақсылар Құран-ы Кәрімді үйреніп, башқаларға үйреткен. Жашоодо мына балдар силер турасыңар. Келечекте Кудай кааласа, Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөтүү. Бул эң жакшы неmat, эң жакшы соо. Бул Куран бар мында. Куран. Бетин арабише бар. Бұл Құран-ы Кәрім, бұл Аллахтың сөзі, урматтуу мұсылман бір туғандар. Бұл жашоодо ең жақсы дос ушул. Ең жақсы дос ким екен? Құран-ы Кәрім, Аллахтың сөзі. Бұл жақсы дос. Шудан айырылбаш керек та. Ушуну ардайым парактап ачып окуп туруш керек. İnşallah. Себеби бул дүйнөдө дагы жашайбыз го, ушул дүйнөдө дагы биз менен дос болуп. Кабырда бул дүйнөдөн өткөнүбүздөн кийин кабырда дагы бизге шерик болот. Бул биз менен качан коштошот десе, бул биз менен биз бейишке кирип кетип аткан учурда анан коштошот экен да биз менен. Ошо биз менен дос болот. Ошон үчүн ар дайым Куранды окушубуз керек. Эмне кылышыбыз керек экен? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Maşallah. Ошол Куранды баштап атканда ошол алчылар айтып айтып ошол эсеп кылып көрөсүздөр, иншалла. Деп ансамыз жаш балдар кыржалык болуп атат, сырбасып ону эсеп көрөсүз. İslam'da 5 farz var. Birinci, Allah'ın bir Cenab-ı Var ekibine, Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi, Cenab-ı Kulu ekibine iman getirir. İkinci, 5 vakit namaz oku. Üçüncü, Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak. Zekat verir, hacca varır. Namazda 12 farz var, 6 ay içinde. Bak, жақсы екен, жақсы шүкір, машалла. Allah'ım قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. maşallah, Allah razı olsun. Daha emriniz de. Farz edin. Farz var. Ekberiyorsun. Kul hu. Fu mesin ha? Fu deme ha? Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقوله جميع أحيانه أركانه. Maşallah, sadakallah. İlk sürende okup veriyoruz. İnna atayna. İnna atayna. كلمة طيبة. عيد كلمة طيبة. Namazı sırtındağı deni taza bolup, jay taza bolup, kiyimi taza bolup, namaz ulaşma görüyor, kıblan tabur niyet kılıp, altıfar namazdağı içindeki takbir, kıyam, ruku, sajda, qada. 5 tolqon var mı? 5 bol kaldı. Burası ne? Kıraat. Takbir, qiyam, qiraat, emin turib qoldi. Daratın sünnetlerini aytmak. Daratın Farz sünneti. Qancha sunnat bor ekan daratda? Qaysilari ekan? Darat qamiyat qılıp, bismillah bilan başda, qo'li bilakka chayinchu, misvaq qo'ldi, misvaq cho'q bosib. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Zaten böyle sorayız. 6 kelime var ekan ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت أعلم الغيوب. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته أو أدعوه أو علانية أتوب إليه من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي أعلمه إنك أنت أعلم الغيوب. كم تلك المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.
40 farz ayıp versinchi. 40 farz. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير الحفيظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعد المحيي المميت الحي القيم الوجيد المجيد البعث الشهيد الوجيد المجيد الوحيد الأحد الصمد المقتدر المقدم المظاهر الأول الآخر الظاهر البطين الولي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع المغني المنيع من الزمن لا زعلم ومن الزمن لا أعلم. Sen kısa bitirip koydun ha? Ha. Korun piyasına geldi o da maşallah Allah razı olsun. Baştan beri ben çağımda hareket kalabalıkta hareketine küçük var ekende. Dinle atan. Maşallah Allah razı olsun. Yaxşı öte yaxşı. وعما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وعما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. O canda uzun malaçı. Allah Teala'nın 99 sıfatını bilesin mi? Kaçasını bilesin? Kim 12'den aşık bilet? 20. Sen 20 taşını bilesin mi? Sen kaçasın? Ha? 21. Seninle aşık ettik öyle. Bu pazarlarda 3-4 bola bizim meşhur çoğunu canı çektirden canı cemaatlerden inşallah. Hoş ol bana. Açsın şu Allah'ın ismi. Talay ver. Kaççı? Cilmek kitap gitti. Ha. Annemde ne olursa Cespadan sonra güçlüler bunlar. Güçlüler bunlar. Kuruluşlar ne olur? Maşallah. Günde bir tane koyarsın. Bayağı ona çıktı ele koyuna bala. Kaçın yok çıkarır. Ha kara topu. Ne var? Çeyrek mi ol? Çıkarır. Uçuşkunu. Ha okuyalım. Ya o 6 kelimeni bilemedin o şey. 6 kelimeni bilesin de olup. Vakatın balasın var. Eline ne veresin diye. Kur'an ayet çıkana okusun. Kaç oldu? Buna boş bırakmam lazım. Cazat. Ötek. Şşş. Özü dile çoğun bir fazilet. Otur. Boş ol bak. Değer boş ol. Özün orada gördün orada hazır ha. Kançalık dengelde değer ekenini gördün ha. Takşeli olunca kıynaldın ha. Kıynaldın ha biraz ha. Görfelerle kıynaldın ha biraz. Bu yerde çıkıp şunca ustalıkların aldılar çıkıp cevap verişten özü kıyın da. Ha? Oşuğu
Биздин дагы баалашыбыз кыйын болду силердичи. Ого берсекпи буну буга берсекпи деп эле кыйын болду. Бизге деле кыйын болот. Ошон үчүн кабыл болмой жок эмичи. Эң жогорку сыйлыкты Алла берет. Эмне берет экен? Алла берет. Эмне берет? Сыйлыкка эмне берет? Бейиш. Кандай бейиш берет? Кандай бейиш берет? Өзү разы болгон бейиш берет. Түшүнөбү? Алла Таала намаз окуганга мына бейиш бар, зикир тартканга мына бейиш бар деп убада кылган да. Анан өзү разы болгон пендесине өзү разы болгон бейиш берет. Эми Алла өзү разы болгон бейиш кандай экен кыйын да. Түшүнөт. Ошон үчүн эң чоң мукафат экен Алланын разылыгы экен да. Түшүнөбү? Эң чоң сыйлык Алланын разылыгы. Бул жердегилер жөн эле нерсе. Бул дүйнө. Түшүнөбү? Бул дүйнөдө кичине нерсе аласың. Деп кичине сүйүп каласың ушундай. Бул сенин бааң эмес. Мисалы үчүн биринчи орунга велосипед коюп атабыз да, туурабы? Велосипед силердин бааңар эмес. Курандын бир сөзүнө туура келбейт булчу. Велосипед. Түшүнөбү? Анан мындай экен деп эме кылбаш керек да. Мына велосипед алып дебейбиз да. Түшүндүңбү? Мынандай болуп кетти, мындай болуп кетти эмес. Балким биз аракет кылайлы. Макулбу? Куранды эң жакшы окуйт. Ким Куранды толук жаттаса, адалын адал деп, арамын арам деп билетін болса, Алла Таала анын ата-энесине күндүн нурунан дагы нурду тажы кийгизет. Ата-энебизге берилген белек күндүн нурунан нурду экен. Эми күндү башына кийип кой дагы өзү. Күндү карайлар да? Карайлар. Көз уяп. Андан дагы нурду не берет экен? Тажы кийгизет экен. Кимге? Ата-эне. Эми сага не берет экен? Ол элестете алабыз да, эми туурабы? Эми ата-энеге себепчи болуп калгандыгы үчүн ушу балам окусун деп, устазга келип тапшырып койгону үчүн ошондой болуп аткан болсо, ошончо сыйлык берип аткан болсо, демек окуган адамга андан көп берилет экен. Güzel burada imalat ekan da. Men ne unutgan yotasan? Allah'ın görsün güzel akıllı. En ne unuttum? Kıyamet gününe şeyini ayttık ha? Kıyamet gününde Allah'ın bardığını toplayıp da. Oşonda kul düşüne güzel akıllı da. Men neye qaratken? Men ne qılatken? Bana ne etken? Şöyle kıyametin bir süresi olur. O şeyde vesile kalmasan ne yok şey kalmasan yok mu? Şimdi ne tutum baktım adam yoksa buna beni gideceğim. Kıyamet adamlar amal defterim kayganan teyetkende kıcalatып atsanlar. Belgisi var gene. Жақсы adamların, жақсы amal kılanların nemesi kitebi 10 kolundan verilir. Jaman adamlardı sol kolundan verilir. 10 kolundan kitap bergenler ne atken? Suyunçul etken. Gördüңөр men kitebim akedi. Mına içinde uşuncha жақсы amalım var eken. Mına gördüңmü? Kitebi sol jagынан berilgenler ne atken? Kitebin koltuğuna tığıp bekitip el görmös eken dep. Allah Taala şaymanda kılıp etkende olordu. Jaman amal kılgandардын жамандығын көрсөтүп. Кудай сактасын ошондон, а? Жаман иш кылсаңар иши. Кошунанын алмасына кирилексиңер. Бөлөгүнө, богуна элексиңер. Бирөөнүн буюмун сурабай пайдалансаң дагы күнөө болуп калат. Ошон үчүн ар бир ишти кылып атканда Алла көрүп турат, билип турат деп кылышыбыз керек экен, а? Айлыбы? Илим алыш керек. Силерден үмүт чоң да, ушул менен калып калбаш керек. Дагы мындан чоң сыйлыктардын ээси болушту Алла Таала насип кылсын. Бардыгыбызга силерге дагы, а? Амин. Бул дүйнөдө эмес, ахиретте дагы эң алдыңкы сыйлыктарды алышты насип кылсын ар бирибизге.
Allah Taala'nın padarkası sanaluu emasdan düşündük. Bizki 5-6 tane ekan. Allah Taala'nın padarkası qancha? Genen da berip qo'yadi. Genen. Allah Taala qalasa milyon adamga birinchi o'rin berib qo'yadi. Ko'rami? Dag'i millionga ikkinchi o'rin berib qo'yadi. Allah'ın qaynası genen. Ancha qalasa Allah beraveradi-da. Biznikinde ekan esepter ekan da. Ha? Qanday bersa esepter beradi. Allah bersa esepter beradi. Shuning uchun Allohdan umid qilamiz inshaalloh. Taqdirimizdan yetishsa shuni olamiz. Razı olamiz, ha? Norozilik qilmaymiz. Ne olsa, eğer sana birinci o'rin berilmay qolsa, sen xafa bo'lib harakat qiling. Aqlmi? Birinchi o'ringa jetishim deb harakat qiling. Ko'p o'qish kerak. Qur'onni to'g'ri negizda jatlash kerak, ha? Bir odam Qur'on o'qiydi. Qur'on o'qiydi. To'g'ri negizda o'qiydi. Anın Qur'on'ın ferishtalar kelib o'qitgan. Ferishtalar suqtanib kelib o'qitgan. Kıyamet günü dağınan onu oku deyken karnıç. Kur'an o dünyada okuyduğun o. Adamlar seni kulak dışı okuşuyla o. Kul dışında onu oku deyken. Tartip menen oku. Tacvid menen oku. Sen okuyuveretkesin atenenin darajası kötürülür. Bir rivayette gerek. Sen okuyan sayın Allah Teala senin darajan kötürülür. 5'te 100 derece vardı ayda. 100 derece vardı. Bir darajanın ortası asma menen çekeyim. Oşunca, ayırma oşunca olur. Ya, işte oşunca ayırma olur. Oşunca neken, sekin okuyan sayın neken, kötürüp kötürüp. Darajan, kaçan sen barıp toktoysun, artık ayarka jetesin, büttü meniki desen, oşa sen darajan. 114 süreli jatlagan olsan, en büyük darajada eken da. 10 süre jatlasanchi, kichikay daraja bo'ladi. Biz de o şeyden de qarab göğrök çattağına qarab verdik de. Kim göğrök çattadı? Kim göğrök bildi, o şoğa qarab, dinlerle belek bildi. Al dinlerde de o şoğa ekan. Okuqanımız jarasha. Oşonun Qur'onda to'g'ri o'qigan harakati lazım. Aqlmi? O'qib olish kerak da. To'g'ri negizda o'qish kerak. Chiroyli qilib o'qish kerak. Aqlmi? Allohga o'qib berayotganda o'qish kerak. Bu Kur'an Allah'ın sözü. To'g'ri emas o'qisan ne olur? Xafa bo'ladi da Kur'an. Qalmamat deganni bilasizmi? Qalmamat deganni? Qalmamat degan ne? Adamning ati-da. Qalmamat aytasan da Kur'an. Kalmamat desang ne olur? Xafa bo'ladi. Kalmamat desa durur bo'ladi. Biriyle qilmayın aytasizlar. Жазганdan o'xshash edi to'ra. Qalmamat o'lchasizlar. O'qilgandan keyin biri qalmamat, biri kalmamat o'qilgan. Buni yeringda qalin bor ekan deydi to'ra. Buni yeringda kalin bor ekan desa bo'ladi. Biriyle tamada to'ra emas aytish bilan odam xafa bo'ladi to'ra. Ne men atim to'ra aytmaysan debcha. O'shaning uchun Qur'onni hamqalarni to'g'ri chiqargan harakat. Aqlmi? Az ko'pchilik o'shanisidan qaradik. Ko'pchilik Qur'onni to'g'ri o'qiy olmadi. Shunday aytaylik, Qur'on. Qur'onda so'z o'tirgan yeri bor, so'z qo'yib turgan yeri bor-da. Hamqalarni to'g'ri chiqarish kerak. To'g'ri chiqarmasam nima bo'ladi? Qalmoq kafa bo'ladi. Xafa bo'ladi-da. Qur'on xafa bo'ladi. Xafa bo'ladi. Xafa bo'lib qolmaydi-da. Anan so'z o'tirgan yeri bor, so'z qo'yib turgan yeri bor. Misol uchun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. La a'budu deb aytasizda. Eğer la a'budu desang bo'ladi, men tez ibodat qilaman bo'ladi-da. Ma'ni buzvatdan namozim buzilib qoladi-da. Sen men qiratdim deb o'qiysiz. Men kafirinda o'qidim namozda deysiz. 10 joy o'qisam 10 joy gunoh qiladi. Shuning uchun to'g'ri o'qish kerak. So'z o'tirgan yeri bor, so'z qo'yib turgan yeri bor. Ana üstüne aslına koygan hareketler var. O'shandan to'g'ri chiqarish kerak. Maylimi?
An'amta da, ha? An'amta aleyhim. An'amtu deb qo'ysa bo'ladi. An'amta degani Allah sen nimet qilib bergan da. An'amtu desang men nimet qilib bergan deb Allohning o'zini qo'yib olasan. Namozni buzib qo'yasan. Namozni o'qiysan. Bunga tutadi. Bunga tutadi. O'shaga to'g'ri jatlagan harakat qiladi, ma'qulmi? To'g'rilaydi. Ma'qulmi? Bu jarishlar shu bilan to'xtab qolmaydi. Ha? Balkim dag'in cho'ngroq mukofot, cho'ngroq siylik qo'yiladi, cho'ngroq jarish bo'lib, o'shanda bo'lish kerak, to'g'ri o'qish kerak, ha? Ma'qulmi? Ha. Damla başladık sonunda. Bismillah. 6 orunlu pasından başlayıp yapıyoruz. 6. orun Nur İslam. Uşbek Nur İslam. Bir böyle. Maşallah. Şeyler. Maşallah deb turamiz, ha? Maşallah. Allohu akbar. Takbir aytgancha. Buna bir Kur'an kitabı bilen Usullar, kabriktasya usul, caynamoz, tasbih, usul var mı böyle bak. 6. orundayken Allah razı olsun. Maşallah. Razı olsun. Allahu akbar. Diğer bu canımız başka üstüne var. 5. orun gayel taksır eken. Harfi gayel taksır gibi de. Uzakça olur. Bırak tamam kullanırsın. Değil mi lan? Hayır hayır. Bana taksırın olası. Rızkıları Cenab-ı Hak taksırın. Bin kişiyle burada kalırsın inşallah. Maşallah da yaparsın. Allahu akbar, ha? 4. orumumuz Kabul. Kabul'da olduğu Eyvallah çapı. Bunu al, ha? Allahu akbar. Hangi ikisi? 3. orumda iki dijital karşı Orumda. birisi Ahmet, ikincisi Dil Muhammed. Yeko kene. İman ve işte. Maşallah. Allahu akbar. Dinlerler. Ana ikisi. Ya maşallah. Bundan nereye lan? Kaplekten. Maşallah. Allah. Okuyuz, ha? Okuyuz. Allah razı olsun. Yakın bir tarafı olsun bana. 3. orumda göründü. Hafiyemiz de bağlı. İçine kısmet oldu. 2. orumda maşallah. İskender. 2. orumda İskender Taksa Tanrı'nın Rahman Berdi. Maşallah. Oho. Allah Teala benden Aşı bu kadar desin, ha? Telefonu den, ha? telefon verin maşallah. Yaxshilik qashlatlasin. Ha, internet internetga kirib ketganmi lan? Maşallah. Evet maşallah. Ha, 1. orumuz Rasulullah 1. orumuz kim olsa? Güzel damlayıp. Kim de öyleyse? Allah razı olsun geldi ya. 1. orumda İnşallah Ki avantür. Maşallah. Neymişi? Bunu men meçitke medreseye qatnaşın, ha? Birinci orum maşallah. Aman tırbayat kara. Maşallah. Allahu akbar. Allah razı olsun. Bir yer tamam diye bir aşama dileklerimiz verildi. Razı oldular. Hazır şu Valdar'dan alıp gelgen çoğunları var ekan. Oşo bizden berip koysun. Atayın vaqtsin bo'lib Valdardan olib kelishdi. Kelib turgular bu yoqdan. Kim olib keldi bu yoqdan? Valdardan olib kelganda. Elchi bo'lib olib kelganda. Gelin al keteringizlar.
Gel badan. Gel tasır. Video halklarımızda, Allah razı olsun. Daima baldarni olib kelib turinglar. Keyingi safar alan doğru alıp turasın. Birden bir alıp koyarımızı böyle kırın. Allah razı olsun. Kim alıp taksın mı? Kimlar? Oturan nakeler yapar bereden bir şey. Oo, Şey var ya, lan müzik koyarımız yok ya, razı olsun. Garam ne diyorsun? Daging var. Kapaklardan olur mu? Sapaklarımız var. O sapak. Daging var ya. Onlar şey para gelmiyor. Kere bir tane biraz. Abdullah ama. Bunlar kulağını bildirden mi? Bunlardan başka bir şey. Bunlar kim kadar ötüyor? Orada maksa kapatısı verildi. Veriniz bir kapaklardan tasvir. Tamam peki. Tabii tabii. Ayaz. Dün akşam baldardı. Oldu şeker. Bu ne kadar? Bunu da yapıyor. Kılıç kapalı. İnşallah. Birincisi Uşak Cenayeli'nin ders kursuna oluşturmuş ve hareketini sağlamış Başkan Abdullah Abbas. Maşallah. Üçüncüsü bu özgün hasiyatımızın olsun. İran Kadir'den Abdülhamdayken Abdülhamd özü çok bol açıp ketdi, balası şu yerdə. Balasını verip koyuyorlar mı? Bana atağı şamanlar verip koysa inşallah. Bunысы Uşak uşu bizim Muazzikler Meşit'in medresenin mudarrislerinden olan Muhammed Ali Taksır. Muhammed Ali Taksır'a. Yerine katıldı. Valla. Bizden nazar uydurayım mı? Alıştığına karabaştan, çoğurdan gelip salgıdan malları özünü salgını boşu sizlerge yüreklerini boşu hareket etkenler. Allah razı olsun Allah. Ama sizdeki. Maşallah. Allah razı olsun. Damlamız gelecek, damlamız sizdeki kaldı. Bizden kaldı. Allah razı olsun. Söz verip koyun lan. Uşu araylar, beraber sabahlar hareket kılıyor. Damların kadırına geçirmek lazım. Sizler uşu Allah razı olsun. Bir bularga dualanıp koyamız mı damla? Kemel damla. Şöyle zikirden otururlar, bağırdığımızda. Hepsi otururlar yani. Otururlar. Ya Allah bizi bölgütmesin ya Allah. Özgürlükleri ya Allah. Uzun kıramına. Halis olsun ya Allah. İlminden ilim, ilminden ilim vermesin ya Allah. Özüm ya Allah şu meçitlerden, şu yürenlerden ya Allah. Bütün alanlar zintan kapatırgan. Zabardast alıp karılarda çıkartır. Özüm tuğra yoluna bulaştırman ya Allah. Yerimizde tuğra yoluna bulaştırman. Özümüzden öz sokan ufaklarımızdan Allah adamdan gelen rızık nasip. Dolaştık üretip, yürenlerden çıkarttırgan. Rızıkların gelen kılgan. Cana uşul uyuşturgan, uşul işke baş olgan, şu muzaffar bir tuğanızda, cana şu hizmet kıldıran kılıç,
boshqalar bir tuğanlarga uyushtirganlarga Alloh subhanahu va taolo ikki güne baxtli nasib qilsin. Uy-joylarına tinchlik, amanlık versin. Allah Teala hacetlerini gaybi nasip etsin. Bazı Allah subhanahu wa taala İslami hidayetine cennet versin. Razı olmuşlara adamlar. Sonra kaldır, çıkar,